大家平安，jauh-jauh tu cua kadam-daman hama kajenana suliban. Saka tu cua kadam-daman na rujan supui na kai no cemas imazai tua korosai. Imazai tua dosa suratan imazai tua dosa puru kato tiro akayan. Nama sanita imazai tua tiro suratan imazai tua ita kayan patu sepata kayan. Masa musa lai cua suratan na rujan supui. Pai no naki saselang namun matsai tai kiri situ sano kana mapa seling anga kemasi tosa kina cawanan kina kedianan na turu aku muna namayanan tua sikudan noai cawan sano pasusu tua zwa pinitan na maya kitapi saya Maya keman ayah, Maya sejajas ayah. Aichu namaya tutsu nuita shika rakuda ki meneka ayah tua aichu namaya tutsu cau pajajka tisa turu. Nu ta kacawanan napatsun azwa semuku-sukup tua sa sekolah ni tari babau na mitai tekuan sa ki pasara parapai tua kina cawan-cawan yang maju matu pu warung lakwa apa urit nu uri paut sebetin tua salingan nu ta kina cawan-cawan nekanu patarban pai timuna anak kisah selanganga tai kiri situ papa balutan kasalingau tuai cari babau mabana kakaizuana ni kiri situ anak amaradi tai kanawan tua cemas maya kinemnem tua ika sawan kinemnemu tuai cari babau ayat tua maru nama yang amun au anu nasi na kita belanga tai kiri situ nama palakep itu semas di kiri situ mawa na kauridan nasi au no mapasunanga tiamati maju timun uta kimuna kisah selanganga tiamaju mapasung sano ki aro tarigu ni maju爱求开暖之曼。既然你们跟基督同时，摆脱了那些新秀之灵，你们为什么仍然跟世俗的人一样生活？继续守不可动这个，不可尝那个，不可摸这个，这一类的禁忌呢？这类东西已经使用就完了。因为它们无非是人的规律和教训的产物。从表面看，崇拜天使、故作谦虚、苦待自己的身体等等，似乎是明智之举。就其实，对于抑制肉体的情欲是毫无价值的。你们已经跟基督一起复活，你们必须追求天上的事。在那里，基督坐在上帝右边的宝座上。你们要专心于天上的事，而不是地上的事，因为你们已经跟基督一起死了。你们的生命跟他一同藏在上帝里面。基督是你们的真生命，当他显现的时候，你们也要跟他一起显现，分享他的荣耀。爱求开暖之曼，都出个点点曼，阿罗是分享，阿罗是把什么了，阿是我必须讲你听，伊在一起是你把什么了讲你听哈卡西家要算命师、辩护师，爱求蒂玛就巴呀蒂叶明汉，爱求基纳尼玛就怀他的时候。Aicha mereka bercakap ni maju, Aicha ke cici,
matata beri-beri lama cai kasih ni pola ke timaju aichua bavulungan kimin tu aichua suami si jayau papungan dan temaju 算八字认定他命底刚硬为克父克母克兄姐克弟妹克妻克子后来在家里人爱吃今天你们就我那刚我当团manusia在那个Vitika walai manusia Vitika babayan ini karena valu ka 10岁就maju爱吃看嘛你们就我患胃癌5年内为了治疗几乎散尽家财最后仍然病逝 saat Aisyah dia mihan makin maju mana 克星的要为了要脱离命运枷锁拜师学艺认真研究命理几年内马上有名气的算命师不料栽培他的算命师马彩 sa napulingalingaw nga ti maju uwi kisah-kisah ti maju to masana 算命者la kwa ini ka kemenang tu matai nua 改变自己的命运 saka namiautan taka tevri sa chong ta ti maju to bitsukan aminang kinemen ma matsai ti maju karui padire turu ki patsai ti maju 上帝亲自向他显现 对他说话当下捆绑他的力量瞬间消失他内心的重担和压力全都释放岳明翰后来受呼召入神学院算命师变牧师原本人生充满静静苦读的克星因着上帝的恩典和怜悯变成带给人祝福的牧师 他更将过去个人经验写成文字与讲台见证直到人生末了他真正活出不受禁忌捆绑与主一同复活的人生 Malimali cemas idai chana matutwa na sinaribatan atimado 牧师之前是算命师变成牧师 jika aiche kacawan liao rawa sama san liao rawa cai chua kumpan dan cinta yau 我们如果你看见那本脑里的那马萨鲁的药如果我们没有经历我们就没有办法感受神的存在所以aiche wa da nasi tu saka zaman-zaman asini pakai ni menjadi 我有没有靠主得胜的新生命 我如何与人分享这个新生命 我有没有靠主得胜的新生命 我如何与人分享这新生命 那么 你的新生命 你要如何分享对下 从这个算命师变牧师艾夏迪叶明翰 我们可以感受到神的爱神对我们每一个人都有他的计划所以我们没有办法数算他的恩典我们也没有办法高过他因为我们是被创造的所以titinama pula latinana kisamula latinana muvawana ja nasi la dapat semalamawin amar kata vitikanga la nama kata majota kemelan tu izat semasa lalu di mazeka cawan ayakana pas semarau ka inuli 主啊求你使我看见你奇妙的作为使我听见你美妙的话语使我勇敢向人见证那些发生在我生命的奇妙恩典奉主名求阿们 Mali-mali tu sa kadam-daman na makatinana sumupu na makatinana inuri mali-mali akilwang at samasa kana papapitsur tanutin ayakana pasamarao taja 平安